مليونيرات الجرامي هو كمان يوم وكيت ساتين هذا كمان مسكين أقول لك أنا يو كننيف كجالته يو دوتنيف كجمدو قبرتي هلا كناكبو هو قوي جراجي بر أين يجي الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قاف برا شيخ تجوان أنجالت وكنا متاه الله بالصحة والعافية اللي كاليفورنيا لوس أنجلس لكي مهادرة داف يرو مهادرة أشتي كده إيغانا فرنجي توكو اتنكن أمريكا نما أديني سنينجا يرو اتنكن إسلام من فداجين يرو كنا مال تو جما أمانتا إسلاما سيد الردون نما غافين غافتو همت مال تو سيد بوليسو الله جرا والله شيء كاتين يفيد مال يجيغا حالي نتي أما مسلمون الرجل ور نما مسلمة مسجد نقول أدم نبر ماليا نما مسلمة هنتاني أمانتا إسلاما نقول مال تو سيد جنان مال جيني بيتني بليارديران سنين جابر ترى كودا جهان إفا أجيسو قد بيجين مالك سوالين بليارديران سنجيبر نما أدي أبولا ينكي أبوها كامالي نما أدي جتا نما أدي أمريكا كيستي نما قرى جوالين بكي سا تكامتي أبوليسو تكامتي الدبيجين قمتون بربادة دبي أكوالين جنك أمنكو واسد الرادو فيكا أركتك مئة نياتا بريدا نياتا فولا إسا زيت إرادي مجودن دي سبر huccun isa jirutenya jijirti warabbil kaaba gaafta ka intalatak huccuu teetana meeqa bitattee jaaniini huccuun tiyyatun doolaara kun dhibbaa jette kun dhibba maallaqa miliyan kudhan hin jirtu gammachuun san waliin eeganaa je'i je'eengaa jecha bareedduu san ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yeroo ji'u gabrichi ifqahu dadhabe booyatti gadhiise si jeebuy obboleeyyan keenya ka muslimaa kan isa sossobuudhaaf hawwin alayka saahibi tasgabbaawi abshir amma booda islaamuutii bar diintee cufaatuu si aran yana sheekhni isaan jeen habuuyu booye yeroo kana maaltu si boochisee jeen gaafii gaafachuun sin jaabar mucaa kiyya dibbireeshinni isa qabee mana keessa kophaa taa'ee jimaa fi sigaaraanii daaraa if godhaa hin dhiisuun wallaahi maal taate tooftumii naan dubbadhu obboleessoo hay furmaata waliin barbaanna osuun agaruu na jalaa baafachuuf deema kuni amma gammachuu maaltu si boochise jennaan jecha tana iccitiin isii maalii jeen tanaatuun na boochise halaawaan arraba dura qalbitti if dhagayee jeen wallaahi alladhii laa ilaaha ghayruhu namni mu'mina dhugaatis jecha tana akkusumatti halaawaa isii qalbii irratti dhamdhama aboo jecha tana rabbiin halaawaa isii waa dhamdhamsiisu amiin hogguu kudha jaha injirtu gammachuun rabbi irraa hin dheesaa laa aboo sa'aan geessee jirtiiti tanuu haftee fi furmaataatuutu jira tanuu haftee waa sadii dhukkuba kana kan namatti fidu tan faraagaatuutu namatti fida raawwatinsa akkunuma taa'uu nagarre yoo irra hedduu dardara amman tana laalte dalagaatu fatoo baleeso manjaa fi qaadii baajaaj oduu qabuutiti haqqal barcaa nama kadhata gabbahee baajaaj namaa oofee silaa isaatu barcaa namaa kan naamar gabbahee dalagaa dukkaana namaa dalaguu dhiiseetiti ganda keessa taa'eetiti nama hamata jaynummaa ibsaa dhiiraa mitii bar waxaxee qarraqeedhaan sin jaabar dhiirri gabbahee nama dalaguu dhiira jechuun nama hurkaa isaa nyaatuun sin jaa fedhu hammaala haa ta'u fedhu qabqabii caattaraa haa ta'u fedhu bishaan namaa dhiibuu haa ta'u halaal maa hin taane haadha dhiira gootaadhaan sin jaa malee taan qarraqee waan takka hin beekneen sin jaa bar wamaa aksara qarraqee zamana kana fa'a dhiiraa miti wallaahi ifiin ajjeesa dhiirummaa yoo kana taate namaa wajji wallaltee tumtee eegasii ummaan ta'e ganda keessa deemtee callaa kadhatte tanaa dhiirummaan ishiishee dhiirummaa akkamii dukkaana namarra ummaan ta'e miskiintittiin
isfaaltii irra dhaabbattee ijoollee baajaaj kadhachuun tanaa dhiirummaan gabbee dalaga dhiirri hin tuffatu dhiira si gootiin sin jee barcaattalaa qabqabii yoo dalayte hammaala yoo dhiira ati goota halaaluma haa taatu dalagaan san faraag dhawamee jira dipireeshina keessa jira ihibaat kominikeeshina zeero si waliin dubbachuun beeku baalagummaan dhiira shuuf amaaroota alladii taqullahum mee ilaaliin dalagaa isaanii tuffatu agarte abuu dalagaa isaanii tuffatu agartanii jaalawwan kay digiriin qaba hiidu bareehoo yoo digirii saniin hujiin san naa mul'achuu baatte hanqasuu hujii biraa halaal dalaguun hin jirtu hay maaliifoo amantaan islaamaa amantaa dalagaati bar rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi tokkoo keessan bar nama kadhattanii yookaan isinii kannu yookaan isin dhoowwachuurra gaara baatanii qoraan guurtanii yoo gurguratan isiniif irra caalaa rasuulaa jee bara sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakaamiti irraan badhu haka eenyuun akkana jeesa eenyuun akkana jee qushaashota warra akka keenyaa seete haa'ulaa'i al-abhaari al-akhyaari al-abraar alayhim min allaahi ridwaan gootoolee gurguddoo saniin addunyaa tana keessa odoo jiranii warra jannataatii jee warra rabbiin isaan wa kullan wa'ada allaahu al-husnaa cufa isaanii jannata baallama seenee warra jeeni tokkoon keessan nama kadhattanii isinii kannu yookaan isin dhoowwachuurra gaara baatanii qoraan yoo gurguratan irra isinii caalaa fuulli namaa ibiddarra obboleeso dhiirummaa akkamii gootan faraaga akkuma taa'u gorsa obboleettiin tiyya anna gorsiteen isin gorsu jiraa bar dhiyootana saahiboota kiyya waliin teenyaa hasoon what I know now if I know then inji waan in ammaan tana beeku silaa arra dura gaafaan amaddii damii shan ture beekenje doolaara obboleessi kiyya naa kanne nyaanneetiin fide silaa gaafa san bishaan haayilaandii itti buuse eesaan jira nama balbalee gubate kasi gorsu jiru ati ammoo miskiina umaa takkan beeytu naa deemaa naan jettu badiin aan duraan hojjedhe ati akkasin tuyne arraan tana gootaa milkooytee saahiboota kee waliin shattaatee akka deemtu si fadheeti an kabajaa ta'e fadheetii miti funyaanin na habaatuun siin jaa kabajaan ta'e what I know now if I know then waan in amma beeku silaa gaafas beekee rabbiin na dhaqqabe ammallee faraaga hin taatu kunuma taa'uun kunuma teessa faraagni kunuu bar gosa bar faraaga qalbiituutu jira faraaga ayniituutu jira faraaga nafseetuutu jira irra hamaan isaa faraaga qalbiiti qalbiin tun iimaanarraa raawwachuu iimaan akka jettu eessa jira boo iimaanni awoo iimaanni mudawwaraa miti bar iimaanni nama dura dhaabbatanii nama gorsuu miti bar yeroo gori gorsa abbaan nama gorsu mataa isaatiif ittiin hojjetuu siin jaa waaqee amma keessa jiru qalbii tana iimaana waan iimaana namaa jabeessu gabaabdutti eega namni jecha dhugaa sanji salaata shanan salfii dura salaata kan sunnaan bareechuu qur'aana dubbisuu yoo xiqqaatte guyyatti juuza takkamaan ta'an hin dhiisiniin zikrii godhu istighfaara godhu salawaata alannabii godhu sallu alannabii dalagaa halaal carraaqqachuu ilmii qara'uu nama qaraasisu iimaanni ida'aa dhufa taan agmoo faraagun nafs inna nafsa la ammaaratun bisuu illaa maa rahima rabbii inna rabbii ghafuurun rahiim jiba dalagaa addunyaa ta'uu tadiinaa ta'uu gabbahi carraaqqadhu dhiira si gooti yoo khayrii irratti hin bubbaane dilii hojjettaa taan faraaga aqliin tun akka jenne beekumsatti haajamti yoo hin nyaachisneen wallaahi khayaala bakka biraa deemti bar bakka biraa deemti manaama hin jirre agarti taan ammaas eenyu ni beetanii saahiba hama zamana kana keessa faa heddummina isaanii mana ciffaraa haa deemnu siin jaa ati karaa masgiidaa haa deemnu jeen maali
taan ammaas obboleeyyan kiyya nama fakkii nuu ta'uu dhabne boo yeroo san ihbaat gammachuun qabdu fakkii nama nuu ta'uu dhabne rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bakki itti milkaawe bakka tanaa bara ka waa hundaatu nuu milkaawe bi'abii wa ummi bakka tana akka guddaa ka itti milkaawe namuutu bakka isaan malu qabee kaayanii yoo ilmi kiyya bakka takka durataa otoo hin dandeenye ilmi kiyya booda haa ta'u namni bakka san haa godhatu ola haa bu'u haafizul qur'aan oduu jiru gurbaan biraa qur'aana qabatee seenii salaatu taraawii nu salaachisuu maaltu fide boo aboo amantaa islaama irratti maa mujaamalaa goona haafizul qur'aan as bira salaatuu dhiisee maaliif achi bira salaatu maali boo dhuurtummaan akkanaa maali as biratti haa salaatu kana godhe rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wasallam Mus'ab ibn Umair radiyallahu an da'waadhaan gara Madiinaa deeme Mu'aadh ibn Jabal radiyallahu an ati gara kam deemta gara Yaman deeme Khalid ibn Walid radiyallahu an ati eenyu jihaada irratti Zayd ibn Thabit radiyallahu an qur'aana wali qabi afaan yahudaanaa baran namuutu bakka isaanii kaa'ee arraan tana waa hunda gosa mujaamala aada digirii qaba hin jiru kun gosa isaati isaatu duutu aangoo argata bakka cufaan sinjaa bara bila istifnaa dantaaf sheekataa dantaaf aalima ta'an sinjaa wal sossobiina wal sossobaat ni sirbaa harmaan dho'isadhaa hoodhaa xiqqeenya jee rabbiin laa amantaa islaama irratti mujaamalaan hin jirtu waan fadhe haajattu xarraqeen awoo taarika tana isinii himeetiin isinirraa dhaaf taarika ajaa'ibaa nillee nin qaanfadhaan sinjaa bar taarika tanarraa gaafa tokko Abii Bakr Siddiq amiiril mu'miniin ka duraatiin sinjaa bar inni Umarii baajaamtu malee siidaan guddaan Abii Bakriidha eenyuuf kataba seetanii beetanii Abaa Ubayda ibn al-Jarraah amiiru haadhihi al-umma alayhim min Allahi ridwaan xalayaa barreesseef Abii Bakrirraa Abii Ubaydatti tadeemtu jee xalayaa barreesseef salaamullahi alayk nageenyi rabbii sirratti haa jiraatu wabaad eega waan amma dabarsineeti isaatu duutu chief and commanderiidha lola tana isaatu duutu durataa shaam jira ture ati amiirummaa lolaatirraa si buuseetin jira eenyuun godhe Khaalid ilma Waliidiin godhe wanninin Khaalid godheefis waan inni ana bira sadarkaa qabuufi miti atiitu tuutu ana bira sadarkaa qaba garuu faxinummaa lolaa ta'ati hin qabne inni qaba kanaafuu waan inni siin jawu eejay amrii isaa harka hin didinii anaa fi atiifuu rabbiin nageenuun haa fadhu wassalaam diin hoo xalayaa kana bareeddu dhageessanii abuu xalayaa kana bareeddu dhageessee bubbulesu arraan tana amiira Abii Ubaydaan radiyallahu anhu arda arraan tana taraa wattaaddar taraa poolis ingadu commander in chief sinjeebat isa falwaaj qoraatin akkanata yakkaseeqan arra taraa ajajamaadha jarrisan kursii fi mitigaa jarrisan xarraqqee akka teenyaati miti tultullaa miti abbaan fadhe durataa haa ta'u baandiraa islaamaa namnummaan ol kaasu haa jiraatu fedhu hakiimaa haa ta'u abbaan fadhe haa ta'u namummaan as bira dhaabbatee haa ta'u haa jiraatu adeero abbaan fadhe haa ta'u bu'e arraan tana eenyu Khaalid ibn Waliid garuu gaafa Abii Bakrin du'e Umar amiira ta'u alayhim min Allahi ridwaan arra innis filaana biraa qaba Khaalid ibn Waliid buuseetiti Abaa Ubaydaa deebise bakka jirutti maanii fi jannaan hay rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لكل أمة أمين توتاتي بو أمانة ما تجرى وأمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح جنه رسول رضي الله عنهم أجمعين تنابو أدو النجرو أبان قد أميرة هنقبو جئي إسقائي إسبوسي إنقد خالد أميرة أران تنترى وتدر تهين جاور تنافي إساني فتنسي تنافي ربي نوفين تنسي نيمت إخلاص بابوش ما تك أنا وما تك أنا نموت بك إساملو إسام
dantaa funyaan innaabu gosa maal wali noolee ala jaarso fiise sagarra kaay bilaashitti dhayu jabaa miti koo bayi ka jabaa san kaayu abootaan maa huwa al-ilaaj dawaan dhukkuba kanaa maali gubbarratti ilaallaa ofii naa godha yooniin dogongoree hammeenya lubbuu xiyyaatiif sheexaana irraa yoon dhugaa qunname rabbi irraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee itti hojjechuu dhaburraa Allah haan intifama isiniif karaa jannataa dildila ta'an ibidda jahannam keessatti wal yaadu billah na darburraa isa Allah haan intifama anis kan hin dubbadhe isillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa godhu haajaa keenya tafacaate rabbi walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu umrii dheertuu barakaa qab dalagaa gaarii walii rabbi nu haa kennu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kennu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa kennu aboo rabbiin ni danda'a dhukkuba qaamaa dhukkuba qalbiitii fi dhukkuba ayniitirraa rabbi nu haa fayyisu dhukkuba caamte cofarraa rabbi nu haa fayyisu dhukkubsataa keenya rabbi nu haa fayyisu warra nurraa du'e rabbi rahmataa godhu obboleeyyan keenya warra hongeen itti buute san rabbi isaan haa dhaqqabu aboo rabbiin ni danda'aati rooba isaaniif haa roobsu rahmata isaa itti haa dhangalaasu ka isaanirraa du'e cofaatu rabbiin shahiiditti haa lakkaa'u allahumma salli wa sallim wa baarik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته